Pevačica Aleksandra Prijović već neko vreme uživa u srećnom i skladnom braku sa Filipom Živojinovićem. Svoju ljubav supružnici su krunisali preslatkim sinom Aleksandrom, a njihovu bračnu idilu ništa ne može da sruši. Međutim, pre nego što je upoznala Breninog sina, Aleksandra je bila ludo zaljubljena u muzičara Momira Jovanovića, zbog koga je, kako prenose domaći mediji, svojevremeno i pobegla od kuće sa svega 15 godina. Čitava situacija je išla do te mere da je pevačica planirala da se uda. Navodno je tada njena majka uspela uz pomoć policije da vrati odbeglu ćerku, nakon čega je Momir priznao čitavu situaciju. U pokušaju da nakon određenog vremena ovaj peh u njihovim životima objasni javnosti, Momir je rekao sljedeće: "Bili smo oboje mladi, ja sada imam ženu i to je prošlost", ispričao je svojevremeno muzičar.